uje kandi nkuhaye ikaze kuri Hodari Empire, aho igisobanuro cy'intwari ari ukuvuga ku nyungu rusange gusa. Haruna Niyonzima nyuma yo guhagarika gukina umupira w'amaguru akirikiza mu kazi ko gutozwa, kuri ubu ngubu yagizwe umwe mu batoza b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, ahashinzwe gukurikirana impano z'abato. Ferwafa ifatanyije n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA bitegura amarushanwa yiswe TDS Talent Development Scheme, aho azenguruka intara zose z'igihugu ashaka abana bafite impano mu guconga ruhago. Ni muri urwo rwego kandi Haruna wakunzwe gutangaza ko hari umusanzu yifuza gukomeza guha igihugu by'umwihariko mu byerekeye umupira w'amaguru, yegerewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, asabwa gukurikirana icyo gikorwa cyo gushaka impano. Haruna Niyonzima kuri ubu ngubu yiyongereye kuri Habimana Sostene, Kasambungo Andre ndetse n'abandi, aho kuri ubu ngubu bayobowe na Frederic Kiribira washyizweho na FIFA nk'umutoza ushinzwe gushaka ndetse no kuzamura impano z'umupira w'amaguru muri Ferwafa. Niyonzima Haruna yakiniye amakipe agiye atandukanye ndetse anandika amateka mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Afite impamyabushobozi y'ubutoza yo ku rwego rwa C itangwa na CAF, aho yayibonye mu mwaka wa 2019. Uyu munyabigwi kandi ni umwe mu batoza 13 batsinze amasomo yatanzwe n'abatoza ba Atletico Madrid baherutse mu Rwanda, bakaba barimo guhugurwa n'iyo kipe mu gihe barimo bitegura kujya mu gihugu cya Espagne mu rwego rwo gushakishiriza ndetse no gukarisha ubumenyi mu kazi kabo k'ubutoza. Haruna Niyonzima yatangiriye umupira w'amaguru muri Etincelle FC, ayivamo ajya muri Rayon Sport mu mwaka wa 2007. Muri uwo mwaka kandi nibwo yahamagawe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, aho yaje kuyikinira imikino irenga 110, akaba ari n'umwe mu bakinnyi bakomeye ku isi bashoboye guhagararira ibihugu byabo kuri urwo rwego. Andi makipe Haruna Niyonzima yakiniye arimo APR FC, aho yamuhesheje amahirwe yo kujya hanze y'u Rwanda, Yanga Africans ndetse na Simba zombi zo muri Tanzania, azivamo yongera gukina muri shampiyona y'u Rwanda muri ikipe ya AS Kigali, aho yaje kuva yerekera mu ikipe ya Towns yo mu gihugu cya Libya. Ngayo nguko iyi ni Hodari Empire, mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, mukaba mwari kumwe nanjye Uwimana Damien Hodari.